Oyokoman TV Yaa Kwafoa Oyoko na wonim say na amane de ya na kitagana my price and say no ne ade ba ko pa say Ghana ye benya bibi de pie ho a eno ne amane no ebi ye say ahensam ya beka won sam ne ade nti na ye ba hye abakosam kakra na afen so ahensi e nkomo kakra san say yaba say yesi Nifa Hene Oyoko na ye bebi sam wa abakosam say empo ba etumi di sa akonya ne mane ye ananko samana hodro bi e koso no emunhwemo no e de say ha oye Yaa Kwafoa TV mi di e de bedi de ba say yadam kai so be subscribe o be share na afen so what me hit notification button de bi e be ba like bia no na what me anya aya kai so be like so Yaa Kwafoa TV, yes, Nana Kwafoa Boatemaa na ya sanse anya peninda kwa olese eba Oyokoman Enstools Nana kabia ewomonti ega kwa ba Yaa Kwafoa TV so that's me yaba ba ko udi Nana Kwafoa wada romba Oyoko asase so ne Oyoko ahensem mo ba to udi bro na ewo mu eyedai e ba che we fi Yaa Kwafoa busuemu a ye mra ne de akura so ene aha ye gina Yaa Kwafoa busuemu a ye fe no akura so odi a me ye de hye pawo a rudi ade se de busuemu ya se busuemu na mpa so e ba beto so ti ase odi Yaa Kwafoa busuemu a ene ye gina mu se ni amamre etie no bra oba ahima firi no abusuani timi na hopa ayi oba ahima odi na esi enya oba ahima a ebesi na no so ti ase na ye hu se abusuani di mu esa se titi ho no ye ka se okukura na nanom de gi asasi kura ahima aye na nanom ene di mu akutu mema de ne yefo so ti ase na so no wokuna yeyi a na ko bisa brewa na brewa che kwan a e so kwaso ye de ekoko eni ina gwapade so na de ama brewa ye de e de asie oti Yaa Kwafoa busuemu ne wodure mu wa han e Yaa Kwafoa ye fe no aguraso abusuya na neti aguraso no so ba ye na wase kire a yafo efiri asante yoko eti yen a ye wa han efiri asante yoko a ye Nifa Hene himaya da yesimi Nifa Hene no so e wo asante yoko a ye san di Nifa Hene no ho e san di hima e wo enti sadia wa show mu akwakosi a yesi Nifa Hene Nana Kwafoa Boatemaa na nebisa se obi ye dabunu ana se obi ye dehia wo sefata se oji ade a eya na amanu den ana sa amanu ahodo be mu na eya no wofa asa na waba bedi mu sa fedie yabo na tena se ne ne yabo Nana Kwafoa Boatemaa afra se da se amamre e kire ye se titi ho no na namu ma won se akan ni titi ni asante no eye emama ene di ade se refri we manu ewe asante a uni ade eti se akona to se ya we bisa emman penfo a ewo abusuani we bisa se nana abusua no akonya to kwan ele se ese papa esa se akonya na ato no efifie bi mu ena ohima na bi ense se sa so fie wa esa se efie no ebo abusua no ese komoa na sa besi nachi eti se odi hye to se ye hima ato a ese ebisa emma penfo a ewo abusua ni se nana abusua to wo ankasa yi onipa edi ne so ese ebi ne ye den edi hima jamama kire se ye koma penfo ni nyina ho ene Nana Yaa Kwafoa Boatemaa otoshi ni o ma preso se ene de se e fata enti se ya preso ya de naba enana de ye de ne kokotre
adonten hene Oyoko na se me pese ni hu se abra ye tse nana ye tumi wie niam ahodo be na na ofem wa enne de se wonya tuna na konya se Nifa Hene Oyokoman se nana no a ye man telefone no ye continue no jiro mutu bia esi ebisa o no so obedi akonya no ana na ye bisa no na so operation bia afi na ni e chire ni penisem wo bushiro ni ene kwan ya obefa so be san se ye nya jiwa tuma wu eji ene no o ti se kane no ana o ti bi o nantie o kasa waduma ye mu se ni ese o prochi obia no ese sesa ye penisem ye kutu ye nya asasem e mo bi o se ampa Ebi se eba ko ha dan chen ya be kwa enso ko kwa ko na ma do ya ko ba dia na e bi se amen sani abusa o kasa abusia e de oba pe ni abetire ene me pa ni ko ini tinta Enti amamia ane amamia ni na no yere kwa no se ni na no atumi akona wie yende Nifa Hene ayesi ewo Oyoko Enstools no we say Oyoko Nifa Hene aye Yaa Kwafoa Boatemaa nana se ni so do ye se wode problem ana asenso odo ani kofo ebeba Oyokoman no aye Ayoko oba TV ebecha na ye die na yes we are catch up with the other like videos no share na Facebook we are subscribe eji amaye meji eji be video ba se ya de ma ayo Oyokoman so aya babodi a abareka ahifie ni nyina no eji ewie ya da se